Okay. Um, Maswali mengine watu wanauliza kuhusiana na muda wa kupanda tangawizi. Yes. Kwa nini leo ni mwezi wa 4 kuelekea mwezi wa 4 kwa sababu ni mwezi wa 3 mwishoni, na kwa nini mimi nisisitize kulima tangawizi au kufanya survey mwezi huu? Je, kwa nini tangawizi inapandwa mwezi wa ngapi? Jibu ni kwamba tangawizi tunapanda mwezi wa 10, wengine wanapanda mwezi wa 11, inategemea na location na wapi. Tangawizi kama alivyosema, tangawizi ukishapanda inakaa kwanza kwenye ardhi, hata kama hakuna mvua wala, yani usishangae kwani tunapanda mwezi wa 10 au mwezi wa 11. Inakaa kwanza kwenye ardhi kwa ajili ya kuweza kupatapata joto, lakini pia kupunguza yale maji, kwa sababu lazima inywe kwanza, ile mbegu lazima inywe kwanza, alafu baada ya hapo ianze kutengeneza ile maotea. Kwa hiyo tunahesabu muda fulani, labda mwezi mmoja au siku 21, then tangawizi itaanza kutoa maotea. Sawa, inapotoa maotea inaelekea miezi ambayo almost mvua inaanza kunyesha. Kwa hiyo mvua, let us say labda umepanda mwezi wa 10, labda tarehe 13, tarehe 15, imekaa mwezi wa 11, mwezi wa 12 mvua inaanza kunyesha. Kwa hiyo kile ni kipindi ambacho tangawizi inakutana na mvua, then inaunganisha mvua toka mwezi wa 12, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3, mwezi wa 4. Ndio maana kuta watu sasa hivi wanachimba tangawizi. Lazima ujiulize, kwa nini sio muda huu wanapanda na kwa nini muda huu wanavuna? Maanake walipanda hiyo miezi ambayo mimi nakwambia. Kwa hiyo muda wa kupanda tangawizi ni huo. Kikubwa ambacho nasisitiza kila siku ni kufanya survey mapema. Make sure unafanya survey mapema, kwa sababu huu ni mradi kama miradi mingine. Hizi ni pesa kama pesa zingine. Kama unataka kukopesheka hata bank, hautaki kufanya kitu cha wasiwasi. Nitakuwa ufanye project ambayo inaeleweka, project ambayo iko defined, project ambayo hata mtu kimuelezea kuna outcomes fulani, yani mtu anaelewa project ambayo unaizungumzia. Sawa? Ndio maana ukifanya survey mapema kuanza kujiandaa kila kitu kwa wakati. Muda wa kulima tangawizi ukifika, wewe utakuwa ni kuweka tiki, hiki tayari, hiki tayari, hili tayari, tushajua hapa tunatumia mbolea fulani na kila kitu. Hautakuwa na stress, yani hautakuwa na muda wa kuanza kuwaza nifanyeje kama vile haukujua. Kwa hiyo ukifanya survey mapema, kila kitu kinaenda sawa, kwa sababu utakuwa unatekeleza ukiwa huru, utakuwa unatekeleza wakati unajua kwamba ikifika tarehe fulani namaliza kila kitu. Asanteni sana, nawatakia siku njema.